بە گوێرەی بە دوواداچوونێکی کورسات نیوز دەرکەوتووە زیاتر لە 50% پاشماوەی خۆراکی یاخود پاشماوە و خاشاک لە دهۆک لە خواردن پێکاتون و ئەتا 50% زەبڵی دهۆک کە دەرکەوتووە پاشماوەی خۆراکین. بەشێکی زۆری ئەو خواردنانەی تێکەڵ بە خاشاک و زبڵ دەکرێن زیاتر بەرماوەکانی چێشتخانەکانن. بۆیە بەشێک لە خاوەن خواردنگەکان دەڵێن خەڵک خواردنیەکی زۆر داوا دەکەن بەڵام هەمووشی ناخۆن، ئەوانیش ناچارە بن کە فڕێی بدەن. لەبارەی و دیاردەشەوە هەوار عەلی پەیامنێری کورسات نیوز مامۆستایەکی ئاینی دواندووە باز لەوە دەکات فڕێدانی خواردن و تێکەڵکردنی بە زبڵ بەو جۆرە حرام. ji 5 sadeya gilêşê parêzgeha Duhokê bermayket xwarinê ne û ev bermayket xwarinê ji laya malan jî ve û ji laya xwaringeha jî ve dihêne avêtin. Vê raportê da em dê dîvçûnekên Kanêbûçî pitiriya gilêşê parêzgeha Duhokê xwarine. Xudanên xwaringeha dibêjin ew xwarina xelek daxwast ket geleke û hemî naête xwarin. Lewra ew ji berdmînît neçarin bihêvêjin û bi vî rengî bermayekên xwarinê dibine gelek. Em di sebî mîsal bijîn ev êkî hatiye qelîsê laxwarî timam nekiriye. Rojanê to goşt e. Rojane heko mirovî goşt xwar mirov neçe dîmayekê xilas ke. Xir bermayekê to qosa çî. Dîyî êk hatiye defna qoziyê xwarî, qoziyê me teqrîben nîv kîlo ye. Evî nîv kîlo pirtek anda biçî. Her roy dixwit neşêt xilas ke. Ya xir zehê bît çî تێتە هاوەتەن ئەو گوشت خۆت تێدا هاوەتەن بەس هەگوز جارێکی بخۆت دیشت پرتەکە گوشتیە بۆش خۆت بەس ڕۆژانە تو بخۆی تو نەشی خلاصکەی بەرەنگی عادیمە مریشکی میرونجیمە زێدە بوون برنج زێدە بوون عنام طلب کردن ما زێدە هاوەتەن بەس نوکە حالیان نوکە مایکێم کردی برنج مایکێم کردی ترشکێ مایکێم کردی پراخ مایکێم کردی با ئیسراف نەبیدن بەرەنگی نیف نەفەری ما ترشکێ 4 قطعه بوون نوکە ماکرە 3 قطعه براخي ما نفر بو ما كان نيف نفر كتركي حلبي مثلا ما يا فرهنجي 5 قطعه ابو 6 قطعه ما كان 4 قطعه حيوان ايدي قط انا دا جورا زيده درست از توز یا عرض زيده چکی مامۆستایەکی ئاینی jî de diyar kirin ew xwarina zêde bihête çêkirin yan jî daxwaz kirin û bihête havêtin ji laya ayînî ve guneheka mezin û heram e. اف خورناهنه هگر هادا ریتن ویجال ویری جریتن جوگی ام دبیجن اوجی دو جورن یک دیره جیتن ده ها وجیتن دو چتا عرضه بلکی حیوانات طیر و طوالک مریش که تشتک بیتن بخاطن بس نوعی دی هایدی که ده حاشات حویا گلشی دا و سارا گلشی دی بد اف گلشی تنجی احتمال حاشا پیساتی جد نافده بیتن تشتري شرعيت نافدا بيدن تشتري بينفيش نافدا بيدن او خارن كدنا نافك دو اف قلنا هيش مازن تليات وجب حقيقه بلا افهنيه هميت هشيار بن الدیف وان زانیارین دست کورسات نیوز کفتین پتر ji 5 sadeya bermayekê gilêşê parêzgeha Duhokê xwarine û 25 sadê plastîke û nêzîkî 20 sadê jî kartûnin. Lê heta nûke hîç pêngavek nehatiye havêtin bû rêgirîkirin li diyarda zêde mezaxtina bermayekên xwarinê. Hewar Elî, Kurtsat News, Duhok.